taha le sedi FM ola wa o sedi ba o mamela le letsile mara Jesu ha kolobetsa Johanna a fitla o ska nkolobetsa nkeke ka o kolobetsa e re wena o kolobetseng e ba argument e o ka gametsi because Johanna o re how can I baptize my creator Amen. Now there was that argument in the water. Amen. Mara Bibeli ha Jesu a keta ho dumela. O Jesu na ke a kolobetswa ke Johanne a sa dumela o kolobetsa. Amen. Which means baratuwa ho simple. Kolobetso e tla ka moratume. Yes. Come on. Hore ho kolobetse ke ko ba no so dumela. Amen. Bibeli ha ba dumela. Le ba etse jwa. Le ba sa dumela se ke la ba force. Yes. And that is why ona batho ba pusha monana re batla batho ba dumetseng. Amen. Now lona ba tlile le tlisitswe ke tumelo. Yes. My God. Le a dumela. And ha le dumela re etsa jwang ga le kolobetse. Ho kotsi hore le kolobetse le sa dumele. Amen. Se tla be re kolobetsa ba. Kolobetso ha yo etse modumedi. O kolobetswa o bana o dumetse. Yes. Which means ha o tle fela hore he ka kolobetse na kopa modimo a hlahlatswa kolobetse a hlatswe motho kolobetse a ndosa motho a hlatswitseng ke madi kolobetse a pele go ikenya sedibeng sa madi se teng sediba sa madi a leta re ya tefela diba seo ke sehlage matla sona ke bophelo well re tswa sedibeng sa madi well re kena metsi metsi ha se ona ga pholosa re kena metsing as a symbol go pa lutlisise ntho re etsa hore ba ulo se a re e symbolize hore ha re nyamela ka tlasa metsi re symbolize tsatsi la o patwa Jesu re a fatshe le yena. Amen. Ha re tswa ka ga metsi ke resurrection Bishop. e re jwale Yo. ra declare rona re mofuta la re ya fatshe ra khutla Bishop. Amen. Amen. Go tlo tsa satane le baloyi hore se ka mo etsi ntho nngwe la o ka e bona ya fatshe e tseba go ai ka ga fellwa ke mosebetsi re a khutla la di tota gona di ka ba le fifi la gona le fuena Amen. Amen. Yes. ke ntho re tlo e announce go tlo phatlalatsa go la o pula tsatsi ene re isa fatshe se na ntho re nyolla ka sheno re na le crane ya moha Yes. la re ka ya fatshe ka moga matsatsi ga nyolola Amen. Amen. My God. wa tseba go Jesu o ile ha ka itseleng e yang golgota more than 15 times mara yeah Yes. ringa meni ka ofela Amen. kana la o jere sefapano o tlo tsama fele ka o ile mojang wa July kwana le kentse me se mablong Amen. se a sinda le siphambana Yeah. but how wa le so Yeah. how o yema le so ha se tloile hetle la metswalle ka tsama la di family di ka o ngala ha o tloelle sefapano Amen. Amen. ba ke tseba ba lona le jotse di ntho tse o kolobetswa go kolobeditse re le ke le rute le gone gore le thusa le batswadi ba mang ba kwatileng Amen. ha hona mo Jesu a ileng a kolobetswa ile ngwana Amen. Jesu ha ile ngwana o ile a dedicate-wa Amen. re Bibele Amen. Maria a mo tlisa tempeleng Jesu ha na lo kolobetswa o ikisitse Yes. ha ana lo dedicator o isitswe Amen. jwale Amen. ngwana wa tliswa moga wa ikisa Bishop. ile Bibele la hopola abe ba bang la ona la hopola pale ha Jesu a fitla tempeleng I think it was 8 days or so a kopana le Simeon la mopola mona mo le Simeon e re Simeon o na senoletswe ke moya hore a ke etsa jwa a shwafi pele a bona e poloko modimo ke a tlisa poloko a iphuthetse ka leseng e re Bibele ha mmona re jwale mohlanka ho a ka itsamela ka kgotso gobane mahlo a ka bone poloko e re Bibele a monka Jesus was brought by Mary to be dedicated, but to be baptized, he took himself.
Yes. Na ngwana wa isuwa wena so o pholositse wa ikisa. That is why we tlisitse ka sheno because kolobetso e batla understanding. Dedication ki responsibility ya batswadi. Baptism ki responsibility ya hao. Bishop. Amen. That is why bana re a ba dedicate. Batho ba dumetseng ba ha ba kolobetsa. Ke ithutile homa Morena Jesu. Because Morena Jesu di entse di dipedi. Jesus was dedicated, but Jesus was baptized. Amen. And after dedication, you are still a child. But after baptism, linyolo ilare, this is my son. Yes. Linyolo ilare, enwa ke moga wa ka ya ratwa. Amen. Bele re mutlwe. And ule ba hantle re immediately ha ke ta o kolobetso a go tsosi mara se kana na o kolobetso o tlo hlamanyolo ya mantla a o ka o tlela ere moya wa monkuka wa misa felle a ilo lekwa ke sata. Okay. Because modimo ha ise motho satane a sa mo kenya le ha o so kopane le modimo a sa o baleisa se ka ngwana. Amen. A ile le ngwana o na baleisiwa a isiwa kwana egepete ha ile moga wa isiwa. Ya. Tshepa go la nkutlwa mo leleng. Ha o le ngwana wa baleiswa, ha o le moga wa iswa. Ha o ka bona modimo a sa o isa o tsebe o promote. Ha o ka bona modimo a sa o kenya o tsebe o promote. Modimo a ka be a nisitse pula e Babylon a frustrata Nebukadnezar a tima mollo mara ka baka la hore Shadrach ka Meshach le Abednego e ne se le ba. Modimo ba ga ba iswa. Ba ga ba iswa ba tla kopana le mora ka mollo. Amen. Amen. That is why Nebukadnezar o botsa potso re lahletse batho ba ba kae ka mo. O ska naga go Nebukadnezar o na le normal. Ba ga tuwa you are mad if you can count in the fire. Yes. Yeah. Alanku. Yes. I don't want to sheba ka mollo be 7 times o bone batho. O tsebe hlo ya ho a sebetsa. Wakula because naturally it's not possible. Yes. People who are in the fire that is prepared 7 times they were supposed to be burning. But if you see them, it can go hallucinate. Yeah. And over the fourth one is like the son of God. Who told Babylon that God has a son? Yes. Nebukadnezar o tsibile jwang modimo na le moga. Ho na le mello ye meng e tlo senola moga. Mara modimo tlamehile a tshepe baga ka ona. Baga ba tshepahalang ba senola moga. Oh, thank you, Jesus. Amen. Ska ba tshaba modimo o lahlela ka mo ska kopa metsi kopa modimo ena a itsenola. Amen. And power ya verse o lo e bala o ere. And Nebuchadnezzar said the fourth one. But I believe ba ka hara mollo ba mmone na. Amen. Okay. No, ha itshwa. Ha ene jwetso go Shadrach le Meshach le Abednego ba mmone. Ma re Nebuchadnezzar go mmone. O tsho go nna kwa modimo ka ipatelang wena. A itsenola ho ba o lahletse. Yeah. Amen. Yes. Powerful. Wena o stressitse ga ke mmone mara satani tsela di a mmone. Amen. Ba loi ba mmone. Jesus. Ona la kwene ka go ipatetse nna. Kwane ba mmona le bane ba nhloile ba mmona. Dipikitane mane ba mmona. Le ka le ka Yes. o tlhoke le ba qoqela. Amen. Maboksi ane ke nqoqo. Hallelujah. Because there is a man in the fire. Wala batho ba gola overtime ke ichopi. Ba je wetse ka sa. My God. Wala ba ke overtime. Bana ba jetsa papa mmereko ke rona. Papa ga o mmereko o bereka kae o bereka ko Mrutiskit. A Mrutiskit mo skelo go wa. O na le class.
Go di batla o se no o la plus. Ma go fitlile jwalo e ka re ke route. Route o fitla masimong e le skepset. Mo ga bona wa maka. O fitla le ngwananyana fela wa mohlolo ha dia go beileng pelo. A fere diaparo tsa lefu. O fitlela Naomi re hlobola phahlo tsena. Modimo tšhintšha pale ya bophelo ba gago. You are moving from a volunteer to the owner of the field. God is going to make you an owner where you were just an owner. Hallelujah. Oh, shut up. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory. Bebele. A re ke tla tla ka moga bona ne ke tona. Ka re na ha ke na mosebetsi mona ha ke na le pay slip ma ke tla tona. Ha ile nako ya o ya o tona. Tona. Hai. Ska fosta. Ska lona le batho ba ka pele. Ile Bebele ya ba. Boas o bua le ba ka pele. O go bona. Ha ntse le kotula lona. Yo kopa le lahleletse dimfatsi. Ha ba jwetse ba di lahlelle ma. Wa ba laela. And ke shone ba tinele because ba bona gore o re ba di lahlelle ma. Kana le bo ausi nna ke ba tsebe ke ba tsebe bo. Bo ausi ba ona ba ne ba khotsofetse ha ba khotsofala. Because bo ausi ba gale ba sebetsa monene gale ba ba ntse ba itshika mo ba batla boa. Ene boa se kono sa re e sa lo fitla o sa ga ba ga ba lahlele dintho fa nna ke o jwetsa ka lunch ne ba bua ka mane ka tie ba nta to sile o rata ngwananyana because ngwananyana wa fitla mona ene ho sotle re lahlele dintho fa yena ha tla o kotula o tlamela thona ke ai bijo ha modimo a bua le wena ba bua ka wena. Glory. Glory. Wena o nana go batho ba go tsofetse tsotsi ba lahlele o thonake. Ne ba bona go na le greatness ka ga this greatness. Ai. Bishop. Go ditsa sile leng a fitla bosigo ke a kwala ba. Amen. A thola boa se a robetse. Yes. Na o me a mo jwetsa ga bona monno. A o batla hore a o touch. Ska ba molata ka hlogo. O bule dikoba maoto. Amen. Because let me say you are part of my Hallelujah. Hallelujah. O ba le pesa le me 133 re tlolo e qala hloho. E feta ditedu. Mara e dula mo phetho. Le mareta. Ha mareta le busy re Maria I kgethela. Ho dula maoto. Le mo kotsi ka maoto. Hai Bishop. Hey. Go. Hallelujah. Amen. Yes. Hallelujah. Hote a phamisa mamlo hote a phamisa ko hote ha o so fitlile modimo ha o tloke lo kenya mmele phamisa ko bo fela o kenye lo. Amen. Amen. Alo to fela le ka kena ka mo hao ho fedile kenya lo to fela na fosta o kenya mmele kenya lo to fela go morena ha ka thola peace if I can touch what's about the hair making ke tsobo la bona tjale ina le ditso heme ha se tjale ke ntwenene tse ditso di reject Bishop gore Jesu ha le hole o ka mo hula ka yona ke ntwene o connecta ha ba se bana na bo Petros ba fitile le yena and tu setse tsobo Yes. Yes. Jovena is a let's reject. Jovena is a let's bas na di connection. Amen. 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 Ona ba fitla re tsala kae ka di squatter kempela ga itshwarella ka tsobo. Glory. Yes. Bishop. Amen. Mara ke batla o ke mantsana lo bala o fitla yo mosadi wa Paloma di fodile ba. Ere when she heard that it was Jesus who was doing what? Who was passing. She said to herself. Which means her healing was not necessarily in her touching, it was in her hearing. Come on. Your healing is in your hearing. In the Bible when she heard. But the man is for Bible how
Amen. Oh, E yes. tshwana le Oh, pina ha e yes. le Oh, teng ka yes. bona re teng ka utlwa. Amen. Efangedi ha e bonwe ya utlwa. Yes. Teng ka utlwa efangedi. Amen. E reng? E dingata efangeditse. Ho ya ka go thotse e reng. In Jesus. O nshwele. Immediately ya e ba sona. Se hlaha. Amen. Glory. Se thusang. Amen. He bagatua. My God. Aba botsa ge mana ma ntse dula mono dula tore ma moya wa ka o thusa he. Amen. Tena le sa targeta pele garage ya ka e thusa moya wa ka. O se motho a senang ntho ena ntse a kgona go reka koloi. A motho a dula ntlong e turang go feta ya rona mara hana le Jesu. Sa o hloke Jesu go reka ntlo. Mara o hloka Jesu go moya wa hao. Yes. Matthew 11:28 o re tlohong ho nna. Ha re lona ba bang o re lona bohle. Ba kgathetse. Ba imetseng. Le tlo fumanela eng? Meya. Esaleme 103 be se re boka Jehova. Le tsohle tse ka ho nna di boke lebitso la. Kopa haebe o nantse satana tsa batla ho intimidate o mo jwetse go satana. A ke so thole 1 2 3 mara moya wa ka o na le kgotso. Just captain sa bana. Magato a ke kwa le ka mantswe. O bona Jwambo? O hlaile o di malefatshe. Ma modimo entse lefatshe pele ho bona. Which means God had to create the earth before he created the grass. Now, grass accommodation ya yona e entswe pele yona e fihla. Modimo entse ditse jwang pulo pele a etsa bona. Hore ha bo fihla bo bene le mo bo tla dula. My God. Yes. Modimo entse le watle pele a etsa ditlhapi. O ditlhapi ha di fihla di bene le mo di dulang. Modimo entse le faufau pele a etsa dinonyana. Ha di fihla bene le mo di fofang. So before you, God has already made an environment. Bishop. Oh. Jwale he ha re bueng ka tsamaya. If o ga o nka peke wena o lo loya nna o lo loya ka jwang. Amen. Ene bo hlaile o di malefatshe le ntse ke modimo ya ka. E hole e nosetswa ke pula e tswang ho modimo wa ka. Na o tlo loya jwang ka ntho tsa heso. Ba bona o bapala ka nako. So tse ke tsa heso ke ntho tsa nka. Lefatshe ke la Jehova. Le tsohle ho lona. Amen. Ho susitse ke sephuthelwana seo. Ka ntho o e fuguletse kwana. So chichile le dithapelo nka tshutho. E la fela mwana o you can do nothing. I'm supernatural. I cannot be bewitched by nature. Never. Yes. Yes. My God. Ba foka. Amen. Bo ba ke tla etsa teng da hata hona mo. Hallelujah. Ke tla tsa mau di ma di scorpio. Di ke tsa le. Le chefu go tlo inwa. Ba ke gasho. That is why how ba o bona ba shwa because te bana ba o tsheletso. Di la tamanana e tlo bolawe. Bibele ha Jesu a tsosa moshimane wa naine. Bana ba jere le kasi la ba misa mabitleng ke a ka re ke bafu. Amen. Ka mo bala bibele. Ere bana ba ne ba mo kakasitse. Di Paul bearers because na batho mo bitsa di chomi ka ntse ke di Paul bearers. Yeah. A se di chomi tsa hao ke batho ba o isa mabitleng. And that is why ha Jesu a fitla re bibele ba mo tloella. Na batho ba tlamelo tswe matsong a bona. Ba mo tlamelo tswe matsong. Na le WhatsApp group tso tlamelo tswe ho. Yes. Ba mi tlotlo tlamelo tswe ho yo. Amen. A gore ka ba ka tswa matsong a bona. Ke ba ka tswa Bishop. Ke ba ka tswa. Obane modimo sa dumela batho ba o thusa. Batho ba ka o thusa ka sheno sa ne ba o thuba. Amen. Ka thuso ya bona ya Amen. mabana.
Abatwana ba tlamehile ba nthuso ha ke reke bona ba ne ba batla ho ngua. Hallelujah. Modimo a hana. Ana ba tlamehile ba eme mona ba ntse ba ke reke ya rona ha uwe. Ba batla mo sawa sawa. Batla mo sawa sawa ni. Glory. Sawa sawa ni ba tsamaya. Batla mo sawa sawa ni. Ka mona le tjena o entse ke rona re motho tsa sokola. La feba o tlamehile o no thole ke sawa sawa. Amen. Sa khalungwelo nthole le me fela. Di sifela le me. La reka dintho di reka ka lebitso la yo ga kwata tle ka ntho o ise o ntho. O ka tsotella. Bishop. O so kena ex repo mona mona. Parce que c'est right. Sistema sia photo. Ah, la gini busy gara right. I'm a drove up. The speaker sia photo. Ke sala ke ta clap and tap. If they're gonna claim you, God removes them. Yes. Yeah. Also, they will say they've made you. Sure. But when I say that, so never kwatetse Jesu. Ba kwatetse go Jesu ba mo o hotse le ngwana mo. A gutla le snatla. Amen. And ba tse mo entse ke mang. Ka di swa ba swaka di miti ba ga ya se modimo ntona ke ngwana Josefa. Ona batho ba na go ba o tsema too much mamloi ba ka ba kotsi. Yeah. Because ba nana go mohlomala ba ka bona weakness ya o e one ke weapon ya bona. Ba tsama ba targetele batho ba o hlompha ba o ska mona le tjena o na le ntho. Ka mona le tjena o na le ntho. Because ha ba tshoswa ke mo yang ba chipa mo tswa. Amen. 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 They can't stand your miracles now, ba batla your mess. Yes. Because kidi friends is your past. Sure. Ka tsama le batho ba metswalle ba dulang ba la o ntse le tjena ne ba dula ba hopotsa maga wena. Yes. Wena o la ga wena ga le o etsang. Be the friends of your yesterday. Leave the tomb so that you can experience the womb. Glory. Hallelujah. Glory. Glory to him. Jena asi batho ska re batho ge a le fung hantle ya ka bebe. Re lo pata motho wa gale. Amen. Ala mokoloko o bona ntse o ya mabitleng. Ene motho re misitse mabitleng re bue normal. Nana la ntse le dutse mo ke re ba re ba etsa after tears ba sa llalolla mele. Amen. Amen. After tears ba lile ntse ba tsuba mo wa kana kwa. But after tears ke ba re ka kamoreka kwana. Ba tla dikhala ma gona no ile ga o tshwere khula beke ha llalolla. Banana le busy ka after tears ya motho le tswa mabitse le bona ke na le dumedisi. Amen. I spoke crazy like hell. I don't want to get a two. I thought I'd take you to Amen. I said, Quaro Patile. Castle of Hutela Mono. Amen. That is how I not having a battle shoot. Because what's about shoot? I don't record because what's up here and me. Toma ka no mo ba khona le no ga ile bana ba tlo ngola ba se ba go fetu fuluso e ho ya so ka mo fuluso fela ba gile mthana people ba tlo kat. Oh yes. And I'm not saying live for them but live to the standard of the gospel. Yeah, Bishop. Let your light shine before men. Amen. Auna ba re batho ga ba ile
Paulos o ba go Korinthe lona le lengolo la ka la recommendation o tle mo le tsamang o tla be le batho ba le bona ba re ha Sekete ho phelwa tje Amen. ke re kenya mo go Sekete ha motho a ka kena o ba tje ha o ka attenda mane palisade o ba mme ya tje o ba ntate a tje Oh, my God. Glory. My God. Amen. na a ke tsamaya hore nna ke reka one message ne ke tsetse batho example la tshwa meeting mo ka lemo se sengwe ba go to office ya Paris la hopola batho ba kgale o no tshwa go meeting ka stadium mo motho a bua le batho ba tshwella violence ha ba tswa mo la tsha motse mara batho ba tshitse motse ba shetsitswe ke motho Amen. mara di minutes tsa meeting one o di bone strategy. Now, if you attend the service after sermon, you must go and bend the seat with the gospel. Glory. You must go and change the community with the gospel. But how about people Amen. ba attend the palisade? Amen. Ba re utlwa ntho ena ma. Yes. Se mosebetsi tla ba bone dithuto. Amen. Le family ya hao entse dauta modimo tlamele go mara sa latsa ma Sekete. Hallelujah. Ai ma motho ne ba mo. Yeah. Motho ga motse bona se tsheng. Motho ke se fela pelwana ma bona o sa kgona o mamela. So wena de mo go rutang de mo ba ruti. Ha yona la matse di ana o butsa go di kenya bo cook soda. Ke topela fela o re. Ayena ya. O re ka mogati ka wa se gese e fedile ketile mqomo. Ke tshintse 9 re lati ke 19. Inte twata fela fela. Le mo ke rekela de mo ntse kwa kana. Le batho ba itse medical ba tla jetsa ona le motho a fitla level o timmele wa hae o so hana medication. The body resist treatment. And wa fitla spiritually mo. Motho so tseba too much. Ai man. A ke bua modimo a bua le wena hore no Sekete bua ka nna. Amen. Amen. Mara wena o nana gore modimo ka spenta beke ka ofela a ntukisetsa wena o le wane le fatse le le. Ai mara le wena o inka serious. Ana ke le mo ruta mo kana ka se ke tsa sermon ka wena. Office isi ka pa o. Ai mara. Ai ona mo modimo a ke bua ka wena modimo bua le wena. Ba re tsa thapelo re ya tsama. Ntate ka lebitso la Jesu re a boka re sa tlo tswa tilong yana re a leboga modimo wa ka re motho wa gale o tla sala re tla nyolowa re le batšha re change motse mosadi wa Mosamaria o la siang go se dibeng a kena ka ra motse re tlong le tlong mona ya mpuleletse ditaba tsaka ya tsileng a sena motho a mo mamelang ha ke ta o mamela Jesu ke ha mamelwa ke motse ka ofela ke a rapela hore modimo wa ka re gutla bane ba sa re mamele ba tla re mamela dintho tsene di ditshaba di tla tshaba rona gobane go e tla be setse sedibeng ntho ngwe le ngwe batho bane ba etseba ka rona re lo isia sedibeng ntho batho bane ba re goba ka yona re lo isia sedibeng bohloko be go hotseng ka bona re lo bo sia sedibeng pain re la ga experience re le bana re lo isia sedibeng re kene re le nna ke mmone mmolo ya ntefe